fifi uLongenius wesa efuna ukuba iqhawe ukuthi nami kodwa ngimgwazeli ngesindaba efuna ukuba iqhawe ukuthi nami kodwa ngimgwazeli ngoba khona abantu abakushaya izulu engasaboni njalo kahle uLongenius uthi uthe mayifika lapha esiphangeni lithi iBhayibheli lami wawufaka wonke umkhonto lapha esiphangeni sikaJesu kuthiwa kwaphuma igazi liphuma kodwa namanzi lamthele emehlweni uLongenius wabona saka uLongenius lamsindisa wabona wajika inkemba phansi uLongenius wathandaza wathi impela lo uvele ezulwini mina ngithi ngiyambulala ngenze okubi kuye kodwa igazi lakhe liphuma namanzi langivula amehlo kuthi uLongenius waguqa kanje esiphambanweni wathi hawu ngiyakukhetha Nkosi Yesu bengaboni ukuthi uvele ezulwini emkhethe selenge esiphambanweni khona abantu abaze bekhona ngo last minute mawufunda iBhayibheli uyathola ukuthi lo Longenius lo washona esewumpriest kaNkulunkulu esegcotshiwe sekuthiwa umprofeti is the holy Longenius kodwa yena wagwaza uJesu kodwa into yamenza ukuthi ebonde uJesu lo lathi maliphuma igazi kaJesu lamvula amehlo kodwa igazi labantu owayehleze bagwaza lingene emehlweni elabantu lamvala amehlo kunomehluko elabantu lamvala amehlo kodwa likaJesu lamvula amehlo yabona izinkaba kuthiwa zibulala abantu igazi labantu ngelanga liyobavala amehlo kodwa likaJesu lowavula amehlo thulo ngeniyasilangena igazi likaJesu emehlweni wabona wasethi impela wena uyindodana kaNkulunkulu phesheya nje ukhona ihholo elikhulu okuthiwa kuse Saint Longenius igama elithi saint lisho ukuthi ongcwele kakhulu uLongenius wafa sekuthiwa ungongcwele ngoba ubone ngemzuzu yokugcina ukuthi uJesu bevele ezulwini ebona ngani ngegazi likaJesu lawela emehlweni akhe amehlo akhe avuleke manje ngakaweli kuwe igazi likaJesu emehlweni ngekubone sondela kuye lithi mfa emehlweni uzobona kodwa lamadoda kwakufanele embuze uJesu ethi lento ekuwe kanti ihlalaphi bese bathetha hayi ingimi ngaphakathi kwehla umoya oyisimo sejuba wehle ezulwini umoya oyisimo sejuba wangena ke mawuyikhona ufuna ukukhuleka lo moya oyisimo sejuba kuthi ungahamba ungenawo ufuna ukukhuleka kodwa uqala ubhabhadiswa emanzini inkingi bese uyakhuleka bese kuvuleka izwi bese uyangena lo moya oyisimo sejuba bese uyayithola indawo manje abantu abaningi uvele ufuna ukugcotshwa kwawona lo moya oyisimo sejuba kakabi nawo usathi mina ngangishaya insizwa mina angizwani nomuntu ozongibhedela ufuna ukugcotshwa yathi wawushaya insizwa ufuna ukugcotshwa inkinga la ikhona lo moya oyisimo sejuba awunawo thina nje singalala endleleni siyakutshela straight ukuthi hayi mfowethu uyigqokile yona ingubo yogcobo kodwa njengerobot makuhamba ugesi ayikho lisebenza makunogesi phela irobot leshayisa nemoto irobot malingekho uma ungekho ugesi likhona irobot kodwa ugesi uma ungekho leshayisa nemoto ngoba lokhu lithe irobot bakhona abagcotshwa abanjengerobot elingenagesi othi mayiphethe inkonzo belala abantu esontweni ezethi nilaleleni vukani wena lo moya oyisimo sejuba unawo ufuna uma uhlabelela umgcotsho lo moya oyisimo sejuba ungakunyangazise bonke abantu abala esontweni athi umuntu yayivuka mana kanti manaka uzothi umgcotshwa ugcotshwa kanjani ingezwakala into noma ingabonakala into ukuthi ikhona kuyakuthi ngekhathi zokugcina sho njalo incwadi awufuna ngokubatshwa kwendlela ngwana uyazi bayofuna ibona bayofuna asidwebele lapho uNkulunkulu engakasho lutho bayofuna bona yabo umuntu mayiphekile mangazi fundisa kaNkulunkulu umuntu mayiphekile wena lokhu ufuna ukudla lingakavuthi ibhodo ufuna enze njani akunike uhlaza manje uzokuphakela ukudla kunjani kodwa ngoba ubunjani ukufuna ngekhathi ubekufanele umlinda phela kahle kuvuthwa kuphakela mawudla bathi abantu yamnandi into edlayo manje khona abantu athe umnikazi webhodo saphekile bathi phaka uzokunika uJehova kucobo usewuhlaza njalo usiphakela ukudla okuhlaza sigcine sithi asisayi kulela tempeli sisiya ngani manje lo muntu lo usiphakela ukudla okuhlaza linda uJehova ibhodo elivuka bese yakuphakela nesikhathi sakhe konke kunesikhathi mina manga sho njalo ngathi ngisho maye konke mlinda uJehova mayisaliphekile
nizovuthwa abagcaba umoya osayibusisa bethi bajabulela ukuthi basebenze